Biyag ti tao. Agyamanak, tay manugot kang agkita tayo dito yung restaurant. Sylvia. Awan ang yaman na, Lauro. Nagkariak ngagkita ta ita. Naka-order ka din. Juan, urayan talahang ta iluto da kanupay. Kaslan naliday ka. Ada ka diti pare ko? Kuwang amin, Lauro. Naibusan ti intad mo ak kwarta idi na palabas anawas. Awanin gastusan. Dahi talaga, ayam. Di ka madanagan. Ikan kay ti kwarta inton matamdama. Agyaman aklaunay, Lauro. Waka sa pulong ti kwarta. Di ka gad nga masidag kanya. Saan apare ko ti kwarta kanya? Awan samot ni nanang mo dito'y balayaw jaw siya po. Ada ka din na panan na. Itay pelas dos iti malamarimwar. Ngam aging ga ita. Saan pa nagawid, Lola? Sa dino tinapanan na ya. Tsak amuha, Lola. Di namat imbaga no sa dino ti papanan na. Basta ti kunana kat uray klatan. Abay, ada ka di masapol yukin kwa na, Lola? Ada ko may paramit ko kang kwa na. Tangdanak maki day. Kasaritak to ni nanang, Lola. No bilang takayat na. Ibagam tag text kanya ka. Di na ngamin replyan dagiti text ko kang kwa na ka. Wano saan, umaylangan ni Jebalay tag sarita kami anya. Wan, Lola. Ibagak to ni nanang inton sumangpait. Nanang, narabyan ka mat. Wan, tanag-date kami ngamin itinopyo. No kasta? Adagaya man nobyum, nanang? Wan, bak nang day jay. No kasta? Saan na masapol magtrabaho ta, nanang? Saanan kabailan na nga itid ti masapsapul ta. Ay ungayam, ada ti in-take out ko amakan para kan ka. Madlaw ang naggapo itinginginain na restaurant day ta, nanang. Wait syempre. Kas na ko nakitay, bak nang tinobyok. Saan tan aparikot ti kwarta, anak ko? Kasaritam to nga rod ni Lola, nanang. Imay ngamin itay. Kitsalsalod-sudan na, no kahit mo ti patangdanan ken kwa na. Tada ko makano ipaaramid na ken ka. Saanin iti anya pa'y laaga po makipurdiya da tao. Kat adamot ten timang suporta ka data. Oh, kita am ti wallet ko. Adumanin ti kargana. Ha? Ayun, nanang. Anya ti kayat mo merienda, Mari Eden? Ne, libre na kaya Mari Sylvia? Wan, siyak ti makamo. Ne, ada nga rod pagbayad mo. Ada ilibre ka ayan no awan kwarta. Kita ang ti wallet ko. Ado ti kargana. Ne. Ala, nagadumang hagpay sumare. Kas na di ka ngamin mamati kanyak, Mare. Nangalaam nga iti kasta kadakkel a kwartam. Secret. Ala, ang mga no nagtaod mo't iti dakas day ta kwarta. Di ka madanagan. Saan ko at inakaw ti kwarta nakitam. Intad dala ang kanya. Sigurado ka Wan, ala, ibagam ket dinoan niya ti kayat mo merienda ta ilibre ka. Agawa tani, adda pa'y papanak no madamdama. Nay, naimbagman ta na kaumay ka, Silvia ka nakan. Napan kayo kanumot ijay balay idirabi ko na ni Diyos, ante. Ay, wan. Anda ko mga rudi paramid ko kan kano, kayat mau. Tangdanan ka. Pasensya kan, ante. Ngamjak masango ti makipurdiya ita. Ay, kastaya. Ni Mari Eden, ante. Amangan no kayat na day jay. Ay, ada nga ta di tabalay da. Wan, ante, adna. Pasensya kayon tamanipod ita. Awanin planok makipurdiya pa Si kaman ti purdiya, Eden, balasang kaw. Agdala ko maipadalos ko ka. Ay ka, wana na. Mabalinta sa anak matabisi ita. Saan ka no mga minamasangon ni Silvia nakakti makipurdiya? Ay na, kasano kat adun ti kwarta na day jak kumarek, nana?
Ado ti kwarta na. Una na. Impakita na ti wallet na kanya. Na, pangalaan na kumay ti kwarta na ngay. Kat saan mga agpaw-paw itjay ex na? Diya ka mo, na. Di namat kayat nga ibaga kanyak. Santa na pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ada siguro mangmangtad iti kwarta na. Iso ang masaduta na makipurdiya. Agasaman, mare. Iti gayam sikat nga universidad ti pagadadalan ni Diyos nga anak mo. Ay, wala, mare. Saan laang asikat, mare? Nanginapay ti matrikula ijay. Ay na, naimbag man ta masuportaram ti panagadal na. Nga oray nangina ti babayadan ijay. Ay, kat siyempre, mare. Adda ti kwarta kanya. Kat, anya nga ti kurso di anak mo. Engineering, mare. Ay, adan to nga rod engineer nga anak mo, ano kwa? Ay, wala, mare. Agurayak laang iti mano atawan. At damat tan ti engineer ko. Ay na, naimbag ka pa'y, mare. Uri saan ka ngagtrabaho kat mapagadal mo latta dya anak mo. Kasapulak ti kwarta, nanang. O sige, siya kun ti makaam mo, anak ko. Adapay ka di kwartam? Naibusan. Ngam siya kun ti mangipamuspusan iti dayt na. Di ka madanagan, anak ko. Basta saysaya atam ti panagadal mo, ha? Wala nang. Di kay madanagan. Saan kumat abaybay ang ti panagadal ko? Awagak pa'y tinobyo. Dumawatak iti kwarta ken kuana. Tapno adda gastusan ta. Kasapulak ti kwarta iti kabitan na panawan, nanang. Agyaman na kiti oras mo, Sylvia. Awan anyaman na, Lauro. At iti kwarta, daw-dawatan. Sobrang samot da ito eh. Awatemon, para kin ka talaga da itangamin. Inton maminsan tumanan, ha? Wen, i-text kan to, no kasano. Wano saan? Si kan to tag-text kan niya. Wan, agsaganak nga rudan. Tanas kan nga agawid na sakbay nga agalas 5. Mare, nakitak ti lalaki akadwam idinaminsan nga aldaw Lalaki? Adaya mo? Ni Lauro day jay, saan ka di? May isa kadagitibak ng akabaranggayan tayo. Shh! Tangiwat mo manmat, mare. Agpudno ka man, mare. Adda ka di relasyon nyo iti day siya, Lauro? No adda man relasyon ni, awanan bibiyang mo iti dayt na, mare. Ay, isumot lagayam nga do ti kwartam, ha? Ay, kabit na kan samot day siya, baknang. Panunutam no anya ti kayat mo panunutan. Basta siya, pakaragsakak tar aramidan. Tinapatag, ado ti kwarta. Sa anak nga agrigriga, akaskan ka. Ala, kaano pa anang rugi ti relasyon nyo? Nabayag mat basita na. Apay, adda problemam iti relasyon mi kin ni Lauro, mare. Ay, kwa. Kasta talaga ti piyang. Rumbang lang nga agbalin tayo a praktikal ita a panawan. Grabe mat dayjay ako, mare. Manakibiyang. Sino, nanang? Dayjay amari Eden, umapal kanya kanak ko. Umapal ka data. Ngamin, uray sa anak nga agtrabaho kat addalat ta kwartata. Mapagadal ka pa eh. Managapan mo't gayam ti gayim mo, nanang. Umapal at talaga. Taaging gaita kat agrigrigat latta. Iso asika, lalaingam, tapno makagraduar ka. O, kita ang ti anak ni Eden. Di na mapaadal iti sikat apagadalan. Iso nga apalan na ta. Wan, nanang. Mano abulan langan kitag turpusak matan. Numapasamak dayta, di karkaron nga agprogreso ti biyagta, anak ko. Ken nakarkaro nga apalan data dagiti kalugaran tayo. Numapasamak dayta, nanang. Eden, balasang ko. Pudno aya di nanggag ko asayang gusang. Ada kano karelasyon ni Sylvia abak nang diti lugar tayaw. Ha? Ibagaman ti pudno kanyak balasang ko. Kwa nana. Pudno ka day.
Ay, wan, nana. Amom no asino day ta alalakay? Ay, kwa, ni kano Lauro. Ay, nilangan Mari Silvia ti kasarita yun, nana. Ay, jak kaya ti makibiyang itibiyag na. Tamangan no panunutan namanan nga apalak. Sana nasaya at ti kastangar aramidem kaanakaan. Apaya kastamot kan ti bagbagayo, anti. Ti pan nakirelasyon mo ken ni Lauro, Sana nasaya at amumot nga da asawa na. No si bibiyag lang dagiti dadakkel mo, ay sigurado alapdan da kay ti kastangar aramidem. Ay na anti aya, practical ti biyag itan. Di bali akabit da tao, tinapatag, ket adda ti magastos a kwarta. Anya, ay una yan. Proud ka pa iti kastangay bagbagam. Ay wana ante, proudak iti bagi, ngamin, inayat nak ti may sa abak nang. Ha? Nga mabalin ka di ante, no imay kayo tapno sermunan daklaan, mabalin yun ti pumanaw. Saan ko nga obligasyon ti agpalawag ka na kayo? Ay nakaanak ka, nagpanunot ka na imbag. Tanong maamuan ta asawa ni Lauro dayta, ang mga nonya taramidin na. Saan kumapay mat nga ita, ante? Di na kumapay maamuan, tani, agad-adal pay lang ang di anak ko. O madani matkit din ati graduation na, ngam kasapulan mi pay ti kwarta. Aniya? Hello, Lauro? Nakaawag ka may. Adal ka di ti masapul mo. Kasapulak ti kwarta. Manuti ka sa pula maya. Sika, numano ti kabaalam nga itad. O sige, kita tangaron iti sigon at ambayan tayo ton rabi. O sige, bye. Silvia Mare, agdinamagan dito'y lugar tayo ti maipapan kada kayo ka ni Lauro. Awan bibiyang ko, di uray pa'y maamuan ti intero asang alubungan. Kaasimot ni Josh nga anak mo, amangan numabuli. Nalaing ataot ni anak ko, Mare. Saan abas na agpa-apekto day dyan? Ay na Mare, agpanunot ka kumaan na imbag. Amom si ka Eden, talaga kontrabida ka. Amo ka, umapal kayo kanya, gaputa uray kastuya, ado ti kwarta. Saan akas iti daduma dita, legal da nga agpaiso nga asawa, ngam agrigrig at damat. Nakagraduar ka matlaangan anak ko. At damot laangan anak ko nga engineer. No sana po kada kayo nanang. Saan ka makaturupos iti panagadal ko? Anya nga yan ti plano, manak ko. Agtrabaho ka bayatan ti panag-review. Agbordig samak. Kat no makapasaak, makaalak to ni ti lisensyak. Aywan, mayat day ta plano, manak ko. Mabalin yung asinaan ni Tata Lauro nanang. Kasta talaga ti plano, kanak ko. Saan tan akasapulan ti kwartana. Pangaasim tasardengan na kami, Lauro. Anya? Jakon kaya tagbalin akabit. Saan ka nakasapulan? Itata nakaturuposan ti anak mo. Kastamutan ti ibagam. Ulita, jak kaya tagbalin akabit. Kayat kun nga urnusan ti biyag ko. No kastangaron, isublim ti kwarta ngayon inted ko king kaide. Itian niya aga po. Nabayadak moten dagiti inted mo a kwarta. Saanen amasapul abinsa-binsaak nga ibaga dagiti imbay bayad ko kan ka. Ha? Agawit kan. Pangaasim tadi kan umay dito'y balay. Amangan noan niya pa'y ti maaramid ti anak ko kan ka. Numasangpetan na ka dito'y balay. Ada sorpresak para kada kayo nanang. Anya day ta, anak ko. Nakapasa ako ni ti board exam. Ha? Ay na, congrats anak ko. Ay na, umapanlakit di dagiti kalugaran tayo. Nagparami da kiti tarpulin nanang. Isu ti display iti sangwanan ti balay. Wala, tapno makita dagiti lumablamas.
Ken maamuan da amay sakan nga engineer, anak ko. Motor mo ka ditiin sangpot mo, anak ko. Wan anang. Ay katmayat nga rod tadda service mo. Ay wan anang. Amuyo ka di. Maditi pa nagkita da lola ko ni kan Auntie Eden. Idi nakita dang adda motor ko. Anya kumapay. Umapal damanin iso akas na. Dahiti balay ti sumaruno ayor nungak nanang. Yan tangay adamot ang trabaho. Agi patakdir tayo ti dakila balay ta. Tapno ad-addang umapal lagi ti managapal at tao. Tay balay akas la mansyon ko, maanak ko. Mabalin mo at nanang. Napintas to ti disenyo na. Tasyak ti mang plano iti balay ta. Ay na, magagaran akon nga agnaid iti dakkel ken napintas ang balay, anak ko. Agrubat ka din, anak ko. O nanang, marabyanak tong agawid. Sa dino ti papanamayan? Berti ti gayem ko nanang. Agpa-night swimming ka no? Ana, awan parikot no may papan iti day taabanag. Saan ka lapdan, tapno makarelax ka man? Agyamanak nanang. Di ka madanagan. Adda motor ko pag service ko. Saan ka maturog ijay? Alaam-laangan ti duplicate ti susi ti balay. Taamangan no jak mapuutan ti isa sangpet mo. Wen nanang. Ay, asino mat dayto nga awag. Amuna apan naturog. Umaw-awag kitin. Hello, asino dayto eh? Hello, madam. Ha? Asino dayto eh? Madam, anak yung katitagnagan iti Diyos. Juan, apay ka di. Nadisgrasya ta anak yung ma'am. Anya? Saan? Saan apod na dayta? Sa dino ti ayan na? Diyos, anak ko. Apay ngayon ba tinakmat na? Nakakaasimot anak mo ka, anakan. Ay, kasano ka itan ngay. Diyak ka mo, auntie. Diyak kon mapagsusurot ti panunod ko. Diyak pulos ni namnama mapasamag ti gastoy. Ay, anya ti ko na dagiti nag-imbestiga ngay. Nakainom ka no ni Josh? Auntie, nakainom talaga po iti birth yan. Ay, una yun. Tigas-gas at anak mo. Kaano lang nga naggraduar ngam natay matan. No amok lakas tayo ti mapasamag. Diyak ko mapinalubusan ti anak ko. Nala, agbalin ka kumaan na tigkar ka anakan. Masapul asarang temdag iti apan nubok iti biyag mo. Anya ngayon ti planom ita, Mare Silvia? Diyak pa'y amo, Mare. Diyak makapagpanunot, anay mag. Aging gaita. Diyak maaklon ti kaawanan ti kakaiso ng anak ko. Amo ka na sakit para kan ka tinapasamak. Ngam patib karam ti pakinakam mo, Mare. Diyak amuno kasano amang rugi akmanan. Aywan, agsapsapol iti dishwasher ti gayem ko. Amang ano kaya't mo tagaplay ijay? Sa anak pa'y anak kasagana nga agtrabaho, Mare. May mayat mutlaeng, no adda pa ka kumikumam. Tapno saan ka amaburyong dito'y balay mo. O anya, kaya't mo tawagak di gayem ko? Ala, sikat ti makaam mo, Eden. Diyos ko, adtoyak ita dito'y simbahan. Tapno umay agtayaw, kanagkid daw iti pamakawan mo kanya. Gapo iti nagpasulak, iti kalabas. Pakawanan na ko, Diyos ko. Gapo iti panakikamalak. Kan iti kinalastog ko, iti kalabas. Ikari kadya kun ulitan da itiyay ngayon aramid ko. Kat agbababawi akon. Katagyaman nak, tainikan nakpay iti gundaway ko ngagbalbaliw. Dayting arod ti dawat ko. Itinagan ti ama. Anak,
kan Espiritu Santo. Amen. Rumara kon dito simbahan. Adumat lat tagayam ti umay agkararag dito iti kastoy nga oras. Aguray ka. Tinaka-wheelchair itiruar ti simbahan. Kasla mairupa ka. Silvia, kumusta ka na? Lauro, kunaktupay kat asika. Naka-wheelchair ka matan. Wen, tanakapsut ako. Manipod na atake ako. Anya? Imay kakadimet nagkararag. Wan, Lauro. Imay kamet nagkilaw iti pamakawan ni Tiapo akas kanyak. Wan, Lauro. Agpada ta. Kanayo nak nga umay dito simbahan. Kanuray na daki di balay. Kanayo di pa nagkidaw ko iti pamakawan ti Diyos. Gapu iti nagbasulak iti kalabas. Wan, Lauro. Ket agyaman ta iti Diyos. Tainik ka na tapay iti gundaway tangag balbaliw. Ket asino nga roti katnuam. Jaya pukok. Iso timang koy-kuyog kanyak. Nakapsot mo't tanda asawak. Iso nga dalaang matidya balay. Sige nga rod, Lauro. Panawan ka na. Kat pagyamanak mat ti aduan ay tultulong mo kanyak iti kalabas. No pa'y basol day dya nga inaramid ta. Pagyamanak latta dagiti na itultulong mo kada kami nga agina. Biyag ti tao. Grace, kumusta? Ape akasta tilangam. Kasla na nagtipang panunutam. Ha? Si gamot gayam day Tarwena. Nakasangpot ka gayaman? Okay, kumusta nga iti bakasyon mo? Ay, enjoyment nga makabanog. Ay, wan, dahito ti pasalubong ko kan ka. Ay, wow! Nagyamanak dito'y pasalubong mo, Rwena. Awanan yaman na. Akat, apay nga rin ang nagunag ti pampanunutam itay. Adda ka di problema? Problema nga rod, no pangalaak iti kwarta pagpa-check up ko kan ni Manong. Ni, apay ka din ni Manong mo. Nan ano? Ay, ada nga rod sakit na iti kidney, friend. Kasapulan na tigpa-check up manen. Nairandara na pa'y mo't naikata ko niti pagtrabahuak. Ket saan mo't ang makapagtrabaho ni Nanang, tabakit mo't ten. Isuha ka sa pulak unay ti financial, friend. Kasta ka di, friend? Wan. Baka adamot mairekomendam at trabaho para kanyak, friend. Sige. Di kagdanag. Agdamagak. Awagan ka adagos no adama sa pulak. Agpakadak nga ruden ha. Na mga nabirbirukan da ko ni Jibalay. Alawan, friend. Salamat ha. Urayok nga rod ti awag mo. Hello? Hello, Grace! Agsapsapol ni Uncle mi adensyo iti tagaluto iti minasan. Kaya't mo ka di? Alawon interesado ak, friend. O sige, agsagana ka nga ron ata kayugan ka ang mapanijay. Wan, friend. Agyamanak. Wan, umayakon. Nanang, agbati kayo pailaang dito'y balay Da kayo pailaang ti makaamukan ni Manong. Tay nakitaan ti pagtrabahuan nga nyawag ti gayem ko. Agsubliak mo't lang nga dagos, Nanang. Malanak ko. Agan-anad ka nga roda kanayon. Naimbang agsapayo ang Densyo. Isu ni Grace a friend ko. Tagsapsapol iti trabaho. Naimbang agsapayo? Siyak ni Grace. Kastamit ka na kayo na yung bangagsapay, Mike.
O kasta nga raw, mangrugi ka ninton bigat, Grace. Nagtrabaho kan di ti balay. Ti trabaho ket ilutuam lagi ti tao nagtrabaho di pagminasan. Owen, Uncle. Agyaman ak unay itimpa ayo trabaho. Kumusta nga anak ko? Kumusta tinapan mo kinita pagtrabahwam? Nasaya at nanang, naanos ni Tata Densyo nga agbalin nga amok. Mangrugi ako na dagos inton bigat nanang. Maipa-check up tanton ni Manong. Nailutom ka di amin na makan, balasan ko. Owen, Tata, nakasaganan ti amin. Do kasta mapantang. Itulod ta pa'y dagiti makan, iti pagminminasan da. Owen, Tata. Anda kay kaya man ang kal. Sino nga dito napintas sa balasa nga kadwayaw? Sorry, Grace, Rolly. Ti kabarbaro, para luto tayo. Hello? Siyak gayam ni Grace. Siyakmat ni Rolly. Oh, dahil iti sweldo miti makabulan, Grace. Kat mabalin ka nga ag day off, no bigat. Agyaman ako na Tata. Aramatak da ito'y nasweldok ita. Ta ipa-check up ko ni Manong ko. Nay, mayat mo tiisem mo asumungad anak ko. Ada ka di napinta sa dama nga isang put mo? Ala nanang, naala kunti umuna asweldok. Inta ipa-check up mo tin ni Manong inton bigat. Day off ko ngamin. Ay nahagyaman anak ko, gapo iti sakripisyom kada kami iti kabsat mo. Sikat imang isaksakad iti panagbiag tayo manipod na tayo ti amam. Ipatpatag kayo ngamin, nanang. Kataramidag ti amin na kabailak. Tapno may pa-check up tayo ni Manong. Ala, maturog tayo na masapa. Tamasapa tayo nga ipa-check up ni Manong inton bigat. Saanen nga kurkuri ti dua kidney ti pasyente, ma'am. Kasapulan na ti agdialysis. No ada mabirukan nyo a donor, may bayad. Tamasukatan ti kidney na. Kasta ka di, Dok. Sige nga ro, Doktor. Agyaman kami. Anak ko, kasano day tuyen ngay. Pangalaan tayo iti kwarta pagpadayalysis ti kabsat mo. Di kay agdanag nanang. Siyak ti makaam mo. Agdiskitarak iti mausar. Oh, Grace. Payakas ta tilangam. Napukaw mo't itong tinasamit nga isang mo. Ano ka di problema? Uwen nga ro, Rolly. Ado ti problema. Ngam... Saan mo napakakumikuman ti problema? Dahito yan ti kaninyo. Umay kayon tayong kayo manganan. Ala, nung kasta ka rod, agyaman kami ti dahito taraon ngin sa ganam. Awanan yaman na, Rolly. Trabahok ti mangiluto kada kayo. Sige, agpakada akon. Tagsubli ak ngamin iti balay ni Tata Densyo. Adupay ngamin ti aramida ki jay. Ay, una na ita na parang ming-ming mo ka ni Grace, pare Rolly. Dandanin pa matinagan na takaldirong igamaw. Nagpintas mo't kami ni Grace, pare. Kan nalagaan tirik na kinkwana. Uy, agayat kan samatan ka ni Grace, pare. Awan lagas na, pare. Baro akin balasang mat. Mala, umay kay kidita mga tayon. Kumusta kan, Insan Rolly? Itala makita ka man na. Nasaya at lataroy na. Adaman damaga, Insan? Anya ti damaan ka minsan. Amam ka din ni Grace? Wala, nabayag agayam ko ni Grace. Apay aya? No, kasta. Ada cellphone number nakin ka? Katuan ata gayam ko kat nga rod. Apay adamdamagam ti cellphone number na. Kaya't kung nga rod nga lang ti cellphone number na, Insan. Kurso na adam sama ti gayam ko, Insan. Kaya't kung nga am mo ni ti gusto ni Grace, Insan. Alan, tayo numero na. Taawaga akin ito madamdama. Kalpasan ti trabaho mi. Sika talaga, Insan. Sige, mabit lang nga rod. Ngamne, di mo luklukwan di gayam ko.
Nasingpot day chay ka nagagut. Wen, di ka kadiagdanag insan. Asino nga tato yung mawawag? Hello? Asino da ka di? Hello, Grace. Ni Rolly na ito eh. Ay, si kamot gayam Rolly. Apay ka di ngumawawag ka. Kan nangalaan iti number ko? Inala ka ni insan ko Rowena ti number mo. Mawag ak. Kaya't ka kumang imbitaran iti panagkasangay ko itong madamdama iti balay da Uncle Densyo. Ay, agyaman na kiti panangimbitar mo kanyak Ngam, tsak masigurado no makaumayak. Ngamin, kadkaduag ni Nanang ang mga asikaso kan ni Manong ko. Kasta ka rin. Tala, sapay ko maata maka-attendar ka. Namaag ti kaadam to. Oh, Rolly, ada ka mat? Wan, Grace, imayak ta. Umay ka kumay pakada ka ni Nanang mo. Sundwan ka. Grace, asino ti kasarsaritam ti tanak ko? Hello, auntie. Naimbag amalam niyo. Siyak gayam ni Rolly. May saak at trabahador di minasan pagtrabahuan ni Grace. Ay, naimbag ang malam mo mat, barok. Imayak, ipakada ko makada kayo ni Grace. Imbitarek ti birthday ki Giant Uncle Densyo. Nalaka mabalin latamat abarok. Tapno makaliwaksay mo sag paminsan tanak ko. Nang, uray sa anak ko man na mapan. Ala, mapan ka kidi. Kababain mo't ka ni Rolly Umay nakapay sukunanan. Ha? Sige. Mabait lang nga Rod Rolly ha. Tagpalesak. One Grace, Ryan ka. Nagpartakan ni Pari Rolly. Isura ka din ka ni Grace, Rowena. Saan pa'y? Ngamtaan mo katagayat ni insan Rolly ka ni Grace. Kat na inalan na ti cellphone number ni Grace kanya. Anya? Ronnie, apaya dito'y balay ni uncle mo Adensyo tinagbirthjam. Saan nga iti balayo? Awanan balay mi, Grace. Inla ko min. Sipod pimusay na nanang kantatang ko. Gapo iti aksidente. Hindi ubingag pa So niya, Uncle Densyo ti nang padakal kanyak. Iso ti nagbali na tatang ko. Anya? Diyak namnamahan nakastagayam tinapasama kiti biyag mo, Rolly. Makipagladingitak iti kaawan dagiti datakkel mo. Awanan niya man na, Grace. Naragsakak kiti ata naman mo ka. Kastamot kanyak, Rolly. Naragsakak tanagam amuta. Ada ko maipudnokin ka. Anya ka di dayta, Rolly? Pinapudno na. Agayatakin ka. Hindi na mo pala makita ka. Ada ka din nobyo? Awan pa'y nobyo, Rolly. Diyak pa'y napadasan tinikipagrelasyon. Aging ga itikasto yatawan ko. Tanakatuto kaklaeng amang tulong kadananang ken Manong ko. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Ha? Nulakit di ata. Maanusam ti manguray iti sungbat ko. Uwan, palubusan ka, Rolly. Itaaklaan mo ta nakarik na iti kastoy kat sapay kuma. Ta sa anak ang mapaay iti kamaudyanan na. Di ka mananagan, Grace. Ipanamnamakin ka. Napudno ti ayat ko ken ka. Grace, imawag ni nanang mo. Intaray da ni Manong mo iti ospital. Agsagara ka tamapan mo kitaan. Ha? Owan, tata. Mapanak nga, Rod. Ay, nahanak ko. Nakaruti sakit ni Manong mo. Kasta timbaga ti doktor kanya. Diyos ko. Masapul ka no amamintinar jay mamidwa iti may sa Domingo ti panagdialysis na.
Pangalaan ta nga iti kwarta nga ramatan ta, anak ko. Di kay madanagan, nanang. Siyak ti makaamo iti kwarta nga usaran ni Manong. Agagagutak pa iti panagtrabaho ko, nanang. Api asikatin ang itulod iti kanan mi, Insan Rowena. Ayan ni Grace. Awan ni Grace insan. Nagawid, taintaray da ni Manong na di ospital. Apay, ano ni Manong na? Ay, kimaro at sakit na iti kidney. Masapol ka nung amin nga dialysis. Anya? Kasta ka di, Insan? Wen insan. Kumusta, Grace? Nakasubli ka gaya man. Kumusta ni Manong mo? Nasayaat mo, Trolly. Ngam, kasapulan ni Manong ti agpa-dialysis iti mamidwa iti maysa Domingo. Kasta ka di? Nada problema. Ibagam lang kanyak. At daak akanayon amang tulongkin ka. Agyaman na kiti kinaanos mo kanyak, Rolly. Awanan nyaman na basta si ka. Damagkak man, Grace. Aklunam ka din ti panagayat ko ken ka. Nakasaganak amang sangoy ti anyaman na parikot adumtang ka data. Rolly, willing ka kadi amang danggay kanyak iti problema iti pamilyak. When Grace, nakasaganak akanayon. Agyaman na, Rolly. Kat aklunag nga rodan ti panagayat mo kanyak. Agyaman na, Grace. Ay-ayatin ka unay. Kasta akmat, Rolly. Ay-ayatin ka mat. Uy, friend. Agbudno ka man kanyak. Da kayo ka din kaniinsan ko, Aruli? Wen, Rowena. Inaklon kun ti panagayat na. Ay, no kasta nga rod. Agbalin kan nga ipag ko, Grace. Alakat. No kayat naklakit di, friend. Nalpas ka din ti trabaho, Grace. Wen, Rolly. At sa ganak lang, taagawid akmatan. Itulod kan. Amang ano da masabat mo di da aluko-luko. Wen, sige nga, Rod. Agyaman na, Rolly. Nay, ada ka magayam man anak ko. Nay, kadwa magayam ni Rulay. Wen, nanang, intulod na. Naimbaga malam yun, auntie. Kastamat kan ka, Barok. Ay, andaman damagak ka da kayo. Ay, agayan-ayat kayo ka din. Wen, nanang. Nobyo ko ni Rolly. Ay, kastaya. Ay, naragsaka ka para kada kayo adwa. May mayat sa mo no agkasar kayon. Tapno agsimpa kayo matan. Saan nga ta, nasa paunay, nanang? Naanos kan nagagat ni Rolly, anak ko. Amok nga'y ayatan na ka. Di nakabaybayan. Isungawan ti rumba nga pagdanagam. Kan may sa, mapanan ti tawon yaw. Graduate kayo pa yan iti kalendaryaw. Agyaman na kiti panagtalagyo kanyak, auntie. Di kayag danag. Ay ayatak unay ti anak yo. Rolly, kasanon ti pamilyak no. Di ka matanagan, Grace. Ay ayatan ka unay. Iso nga ipatig kumat ti pamilyam. Agyaman at nga rod no kasta, Rolly. Congratulations ka na kayo, Grace, Rolly. Agyaman na kang kaldinsyo. Kinagyaman na kiti pa ng padakilyo kanya ka na sayaat. Congrats, pare. Sa wakas, nakagraduate ka hindi kinabaak. Agyaman na, pare. Congrats mat kada kayo, insan. Friend! Agyaman na, friend. Agyaman kami, insan. Ala, bakit? Panahon kayo pa yung arod, ha? Mapanak man na nagubra. Wen lakay. Agan-anad ka, ha? Ba't ba di ka ditirik nam, Grace? Wen nga rod, uncle. Makapakwarak matan. Mabit lang nga ron, tawagak ni Rolly.
kang imawa kayo. Oh my God, ipanmoy di hospital ni Grace. Madmadi ka no, tibagi na. Lakay, 6 weeks ka nun ang masikugak. Ngam, masapol ka nung nga aywanak tibagi. Masela na ka nung agsikug ko na ti doktor. Ha? Kasta ka ni? No, kasta. Masapol ngagsardeng kan ngagtrabaho. Tapno maiwanam tibagim kan ti agbaling nga anak ta. Angam, kasanon nga iti panagpaagas ni Manong no sumardengak nga trabaho. Di ba pa kadanagan na ita? Siya akong ti makaamoy ti amin. Agi amanak nga rod no kasta, Ronnie. Rolly, kasapulan tayo ti bakod. Protection tayo iti unag ti usok. Tani, umay manan ti panagtutulo. Wanang kail, ibaga ka ni George. Ta, rugyan min inton bigan. Ang lalakay, apahit talaga mo pan kalatag trabaho? Ure agbagbagyo? Masapol ang mapanak, bakit? Abangan mo magaburang di usok mi. Di kagdanag. Agan am nadak, bakit? Ala nga rudla kaya. Basta gal-alwad ka kanayon, Juan. Pare, napigsa ko ni titudo kan angin. Apay ang ituloy tapay lang ti sumrag iti usok. Kasapulan, pare. Tapno sana masayang ti nagbanugan tayo no magaboran lang. Ala, isimpam day tatali. Ipaoy-oy mon. Ta umuna ako na sumrag. Ta subaruno ka mga pare. Wan pare. Sige. Agan anad ka nga ron. Hello, Uncle Dencio. Apay, nakaawag kayo man? Umay ka dito hospital. Nagaboran ni Rolly. Isungayin taremi dito. Anya? Sige. Umaya ka dagos, Uncle. George, anya ka no ti kasasati asawag. Sana nalasat ti pan nakagabor na iti daga. Kan bato. Anya? Diyos ko. Rolly. Aboy ang pinanawan na kami moten. Kasanon ti anak to. Grace, adakid daw ni Rolly. Sakpay anauyos ti biyag na. Anya ka ditikid daw na, George. Naragsak ka no amang itunik itikid ni na kanimanong mo. Anya? Lakay, ada kami manan. Mailiw kami unayan. Kadwak ni Manong Ringo, kanti anak ta, ani Ronron. Amom, karupropam unay ti anak ta, Ronnie. Agpada kayo anatangos ti agong na. Sapay na kuma, takanayon da kami abay-abayan. Biyag, di tao. Nanang, kaya't kukumatimangan iji restaurant. Pasensya ka na, naku. Saan nga umdas ti kwarta ta nagpasyar dito'y plaza. Awan pagkaantay ti restaurant. Sa nabalik, tagimmatang kaitayan itinaling ta ang mais na kinnan mo. Sayang, kaya't kukumapay tagsida iti fried chicken. Pasensya ka talagan, anak ko. Ngam di kagdanag. Apaman ang maadaanak iti kwarta, mapantantumangan iti restaurant. Talaga, Nanang? Wen, Carla, anak ko. Ikaligday takan ka. Daddy, kaya't ko nga ilibre jay padak ngagtutubo. Sino ngagtutubo, anak? Day jay man, Oo, nakakaasimot. Nangag ko nga awan pagkaanda iti restaurant. Sige, sikat imakam mo. Ikandak nga rod iti kwarta, Daddy. Asit gak ida, taikak ida iti pagkaanda. Hi! Ha? Sino ka? Amok akayat mo timangan iti restaurant. Iso nga ati, pagkaan nyo. Ha?
di ka kumaagbain kanya. Kaya't kulaan ti makipagayam kan ka. Ay nga tinagan mo. Siyak ni Carla. Maragsakan nak amakam-amo kan ka, Carla. O ala, awata mong tititad ko kan ka akwarta. Agyaman nak nga ron. Talaga nga min akayat ko ti mangan iji restaurant. Amuyo, Daddy. Naglag-an tirik nak anak amo kini Carla. Nagsingpot ti pa nagsasauna. Kasta ka di anak? Un, Daddy. Kaya't ko ti makipagayam kan kwa na. Iso na lang. Tadyak dinamag no tagaano. Taitan ti parekot anak ko. Amo kun, Daddy. Nalabit, mapantumanan iti parke anagam amuan mi. Ha? Mapanak tumanan agpasyar iti parke. Parang makitak tumanan ni Carla. Sige. Sikat ti masurot anak ko. Nanya ti pakaragsakam, aramidon ta. Thank you, Daddy. Nakasingsingpad ka kanya. Gapot na singpet kamat kanya kanak. Ala, maturog kan, Carla anak ko. Rabi iuna yan. Diyak pa'y agtuglap, nanang. Pampanunutot ngamin ni Joy anama mo kiji parke. Anya? Siguro, bak nang dayjay. Nagpintas ngamin ti kawis na. Nginginaan pa'y ti sapatos kan ado ti kwartana. Sigurado abak nang daychay, anak ko. Langa na pa'y laang kat baknangan. Ay, O, apa yan nagsinaay ka, anak ko. kuma, bak nang tayumot, nanang. Tapno sa anak amabain amakigayem ken ni Joy. Apay ko mga ibain mo nga, iti kinakurapay tayo, anak ko. Nanang, Daytoy tilaglagi pam, Carla, anak ko. Uray na kurapay laang ti panagbiagta. Tinapatan, naragsak talat na. Kan kang ronaan ti amin, amuta ti agdayaw kini Apo Diyos. Kan saan ta nga agar-aramit iti dakas, iti pada ta atao. nanang, Baknang man kan nakurapay, awan idaddaduman ni Apo Diyos. Agpapada tayo amin, iti imatang na. Tumalangkyaw ka matanak. Apay ka di? Sapsapunak ni Carla, Daddy. Barang nagpa-shermat ita. Di ka papukawan ni tinamnama anak ko. Makitam tumot lang na ijay. Sapay lako ma, Daddy. No saan mo man ang makita ita dito'y parke, amangan iti sa bali a lugar. Daddy. Mawatak na apaya kayat mo ti makigayam kan kuana. Kaputa nasingpet, ken managbabain sana ya? Wan, Daddy. Saan akas kadagiti daddo magagayam ko? Nakarip kan managtagibasit da. Kaskin ni Carla ti kayat ko agayam, Daddy. Simple kan napakumbaba. Sayang, tadyak ita makita dito'y parke. Makitam tumot lang, ah? Agkita kami pa'y ngatakin ni Carla, Daddy? Oh, nakalista amin agatangam ijay-tiyandaan Carla anak ko. wen nanang, Gatangam amin dayta. Tapno adda usaran ta dito'y balay, wan. wen nanang. Alagtignay ka nga rudan. Aglukan kan iti tricycle, ha? Sa anak ko nga aglugan iti tricycle, nanang. Asidigmat laang ti tiyandaan dito'y. Iso ang magmagna akon. Anya? Sayang laang ti pamasahik nga aglugan. Kabailak mo ti magmagna. Ala, si ka nga rod ti makaamu anak ko. Basta gan anad ka, ha? Sa dino ka di pa iti papanan tayo, sir. Agawid tayo ng kanor. Nalpasan ti aramidak dito sentro. Ay, wala, sir. Daddy! Apay ka di, anak? Tata Kanor! Isartan niyo tilugan! Please! Ay, sige. Sino tinakita mo, anak? Nilakit di Carla di magmagna, Daddy! Anya? Mapanak iti nakakita akan ko na, Daddy!
Nagatang ko amin ang dagiti kasapulan ni Nanang. Agawid akon. Urkurayan na... Ha? Kasla da mga ayab kanya ka. Ay, nimat gayam, Joy. Agturungan dito yan ko. Carla! Punakon kat, asi ka dyan nakita ka magmag na. Ay na, maragsakan ak ang makakita manankan ka. Maragsakan ak mata makakita kan ka, Joy. Sa dino ti papanam. Agawid akon. Magmagnaak nga agawid. Ha? Nukas na nga rod, sumurot ka kanya. Itulod da kan iti balayo. Ay, kababain mo't Anya kumangay ti pagmainam. Kan may sa, kaya't kumat amaamuan. No sa dino ti pagawang awidam. Iso sumurot kan kanya. Allah sir, kababain pa ikit din kada kayo. Nagadutiwara dito'y balay mi. Sa anak pa anak kadalus. Okay lang. Awan ti rin ba nga pagbainam? Kan di nakawagan iti sir. Lauro ko namlatan. Sige. Ay, huwag gayam. Awatam na giti makmakan. Kinatgatang may para kata kayo ni Carla. Agyaman nak, Lauro. Agmay sa gayam ti anak mo. Naistorya kanyak deta ti anak mo. Bayat ti panagturong mi ditoy. Wan, Lauro. Anak ko iti kinabalasang ni Carla. Kasta gayam. Mabiit lang. Mangisagana ak iti inuman nyo at Diyos. Ay, saanin? Di ka nagtaktakpay. Di na kami pakadanagan iti anak ko. Kita handag iti dua, oh. Kasla na bayagdan nga agamam mo. Napasigdan nga agsarsarita iti tunggal maysa. Carla, saan kami nga agbayag? Okay ka dilaan nga umayak tumanan dito'y balayo? iti anyaman nga oras, mabalin mo lahat ti umay dito'y balay mi. Agyaman na, Carla. Pasensya kayon no awan na idasar mi ameriendayo. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Maawat na. Oh, anyangay. Agbalinta ka din anasingad nga agayam. Pagyamanak launay gaputan na pili nga agbalin anasingad agayam mo. Nga uray marigrigat kami laeng. Sika talaga. Sa anak nga pilpili iti pakigayiman. Nakurapay manuan no baknang. Pinapatag na singpet. Amom, Lauro, itala makita ka na ragsak nga anak mo. Talaga, mama? Sapay la kumaatag na nayo na naragsak ti apokok. Aramidak ti amin, tapno maipaay ko ti kayat ti anak ko, mama. Kat, nagparang ka din ti inanakan ka. Saan ba'y? Ngamdya ko namnamain day ta? Namimpinsanan at pinanawan na kami. Ay, Ipamaysa akong ti atensyon ko iti anak ko. Katyag baybayan. Kabala ka suportaran nga uray awan ti inana. Itay kapay nga agpadpadaan ang anak ko. Naku na nga mini. Joy, umay itangal daw nanang. Carla. Isu nga urayak. Kaya't kumanan ang makasarita ti gayam ko. Maluman anak ko. Amangan no saanan nga umay. Amangan no adda na patag-anapanan na. Nanang. No saan man ama ka umay ita. Nalapit nga iti sabali nga altao. Ay. Di ka agdanag anak ko. Agkita kayon tumanan. Daddy, nagkariak nga kita kami kini Carla agayam po ita. Maawatak anak ko. Naskan nga ginanaka para ito timbaga ti doktor mo. Kabailak mo tibagik, Daddy. Kabailak ti magna. Saan ko manatanggan ti ulam, anak ko? Para madlay ti pagsaya atam ti bagbaga. Daddy. Kung ti doktor mo adi kag bambanog, di ka madanagan. Dumteng to ti aldaw nga agkita kayo manan iti gayem mo. Nalabit nga orayan nakitan ni Carla. Anak. Daddy, kaya't ko makita ti gayem ko. Mama. Maawatak ti marikrik nam, Lauro.
Naskan asurutan tayo tibilin ti doktor asaan pa'y laarum-rumuar. Ngimasya na unay iti anak ko. Amo ka din ni Carla agayim na ti sasa. Saan pa, mama? Nala, patib garam ti pakinakam mo anak ko. Kasapulan ni Joy, ti panarabay mo. Kang runaan ti amin, di tay liwayan tagkid daw iti tulong kani Apo Diyos. Tata Kanor, itulod nak iti balay ti gayim ko. Pangasiw. Ay, pasensyakan palasang kaw. Diyak maramid di kayat mau. Binilin nak ni daday, di ka kanurum-rum mo rita. Ang pagpakaasi ak Tata Kanor. Ad-adang agsakitak. Nagtali na edak dito'y balay. Kaya't ko makita ni Carla gayim ko. Ay na, suray balasang kaw. Wag tungtung palak lang iti bilain. Nasesayat no, agyang kalatan dito balayaw. Pagsayatan mo lang tira aramido ni daday. Kat di na ko makagura Kaputa, jackpot ka na talaga ati kaya't mo mapasamak. Ipilit ni Kelly di rumaritay, sir. Jakim manugaw ti di kayat na. Masya na kita anak ko. Ngamnas kan ngagtalinad lang diti balay. Sir? Aywan. Ayan ti anak ko man kanar. At damot lagi tayo tilikodan ti balay, sir. Agpampanunaw. Kasta ka di. Ahun, sir. Kahit na kano makita ti gayim na. San pa yung iti panawen arumwar ti anak ko, mang kanor. Kasta ngamin tibilin ti doktor. Agin na na iti gusto. Sa bagay, mawatak, sir. Sige, mapanak iti ante anak ko. Amangan numasapol na mati kasarsarita na. Kumusta nga tan ni Joy, nanang? Apay asaan mo to na nagpakita kanyak? Nalabit ang makumik anak ko. Di ka kadiunay agdandanag. Patyak nga kita kay tumulaan. No amukla ko mati lugar da, napanakon. Kaya't kung aminan ang makita ti gayem ko. Carla. Nakasingsingpet kanyak, nanang. Uray na biit kami laan nagamam mo. Nalagaanan dirik nakkenkwana. Ha? Adda nagsardeng alugan iti batog anak ko. Ay, amak tinay dyan, nanang. Carla, pasensya kan nagyak na tong paldi karit idikan ka. Nga umayak dito balayo. Di mon panunutan day, jay. Tinapadag, nagkita tamanan. Hindi na ka di kagura. Apay kumaguraan ka ngay. Maawatan ka. Isong awan ti rumba nga pagdanagam. Agyaman na, tamaawatan na, Carla. Ngam, mabiit lang. Adamadlaw ko kan ka. Ha? Anya tinadlaw mo kanya? Kaslapim mo daw ka, kan kimutong ka. Ay kwa, di mo latan ikaskaso tinadlaw mo kanya, Carla. Daddy, mapantayo ije balay da, Carla. Anya? Kit no kagap-gaputa lang hindi kalman anak ko. Kaya't kumananti mapanijay, Daddy. Malala. Mapantang arod, anak. Nakaragragsak manan nga agsarsarita dagiti duha, Lauro. Talagaan na singid da iti tunggal maysa. Uwan nga rod, Susan. Naragsak da nga agsarsarita. Sapay la ko, ma. Takanayon ti kastaki naragsak da. Nang runay ti anak ko. Ha? Agtultuloy ko man ti panagisan ti anak ko. Susan. Ne, Lauro. Agluha ka matan. Amangan no daytan ti mahudi agon daway apan nakakita ka naragsak ti anak ko, Susan. Anya ti kayat mo asawan, Lauro. Kinapod na. Adantaning ti bihag ti anak ko. Anya? Apay? Anya ti sakit na? Nadagsan ti sakit na. Kanser ti dara. Katibaga ti doktor asahan nga nagpaut pa iti bihag na.
Anya? Dahil dati agpaisususan. Iso atong palag amin akayat na. Katagyam anak, tanam amo na ti anak mo. Kat babayan kan kuha na. Uray ti pagbit man laeng. Mapadasan mo ti anak ko ti agragsak. Babayan ni ti anak mo. Carla, agpakada ako na. Urayam tumanin ti panagsublik dito balayo. Namnamaag ti panagsublim ha. Di ka kumaagbalbaliw ha. Siyak tulad ta kumatinasingad agayam mo. Ha? Ni, apay ko mga agbaliwak ngay. Si kalaang mo tinasingad agayam ko. Agkari ka kanya. Adinak tuliplipatan agayam mo. Wan, ikarik asikan tula ang tinasingad agayam ko. Agkari akmat. Asikala ang tinasingad agayam ko, Carla. O sige, mapana ko, Carla. Carla, anak ko. Apay ngay narakop nak nanang. Apay ka di. Ala, agluwa kayo umatan. Di naklatan ikaskaso, anak ko. Kaya't kalaang ngarakupan. Nanang? Ipatpatag kaunay, Carla, anak ko. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Apay ngagsangit kayo umatan. Daddy, diyak kaya't ama-amon ni Carla. Nga danadagsan asakit ko. Anak, Diyak kaya't nagladingit tigayong ko, Daddy. Saan pa'y amatay? Saan ka di? uwi anak. Saan ka pa yamatay? At nakasin niya po Diyos. Aging bagak pa'y. Saan ka di, Daddy? Uwi, anak ko. Agimbag ka pa'y. Apay nga ron ngagsangit ka, Daddy. Kunang adi mo kaya't nagladingit. Ha? Uwan gaya man niya. Hindi na ko masangitan, Daddy. Agbiagak pa'y. Saan pa'y amatay? Nagkariak. Magkita ka ng paikin ni Carla agayam ko. Maturog ka matan. Sana pa yung makatutulog naman. Kaya't ko abantayan ti anak ko. Siya kundi makaamo ka ni Kelly. Maturog ka tapno makainan. Ha? Diyos ko. Apay ka di mama. Kelly, apok! Kelly! Diyos ko. Saan matiragot ko dito, apo ko? Anak! Ring ka! Diyos ko! Natawan niya po ko! Saan? Diyan ka na namatay di anak ko, mama! Anak, agring ka! Ipagpatag ka unay! Tata Lauro, apay anda kayo lang timay dito'y balay. Ayan ti kayam ko. Kuha, Carla. Saan ang makamay di kayo mo? Anya? Imaya, taumay kayo sukunan kininanang mo. Ha? Ay, o sige. Kaya't dak nga itugot ti balayo, tata? Uwan, Carla. Itay pa nga guru-uray ni Jebalay. Ha? Mabait lang nga ro, tata. Darasat tagbalas. Magagaran ako na makakita ka ni Kelly. Ha? Apo yan nagadudit at tao dito'y tata. Sino dahi na nakalungon? Kapi kayo. Kuha, Carla. Awanan ti kayo mo.
Pakawanan no nagulbudak kan ka, Carla. Dayta na kayo mo. Ison tinakalungon. Anya? Asit gamon tibangkay tigayem mo, Carla. Sana. Jackpot siya na nadayan tigayam ko. Sana po na dahito Hindi na ko mapanawan. Nagkarika nga kita tapay. Kunam nga sublita pa iji balay tap nagsarita ta. Carla. Awanan tigayem mo. Diyak ko yung tamatay tigayam ko. Ipatpatag ko na. Diyak maglang di papusay na. Diyos ko. Tigayam ko. Carla, anak ko. Naitabunan ni Kelly agay mo. Datalaangan tinabati dito kampusan to. Jack pa'y kayat agawin, nanang. Kayat ko pa'y tagtali na itinakaita naman tigayam ko. Carla. Jack naman nakas titi pagbanagan tigayam ko. Nagsakit ti mapanawan itinasing at agayam, nanang. Sursuruam ti agbalin anatipkar, anak ko. Punasamun tinakaro aladingit mo. Uwan, nanang. Nasakit man dahi tiyan na pasamak. Ngam sursuruak ti agbalin anatipkar. Gusto kayo. Sana kaya't ni Kelly aglatingitak. Kat patsyak anaragsakitan iti sidong ni Apo Diyos. Lauro, rabi iuna yun. Adda ka pailaan dito'y terasa. Mama. Ay na, nagadayumanan tinakaiturungan ti imatang mo. Imasidagak ta amangan kunak no kasapulam ti kasarsarita. Kunakon kat nga da pagparparikutam. Madlawlaw unay iti panagsanay mo. Mama, pampanunod lang Daddy Joey nga po ko yun. Oh, iho. Mailiwak ko na yan kankwana. Jakon maara ko pa iti anak ko po. Lauro. Kailiw ko Daddy Joey nga anak ko, Mama. Di ka unay agladladingit, anak ko. Nintong bigat maglaan. Mapan kami kinimang kanor iti balay da Carla agayam Daddy Joey. Kaya't ko makita ti best friend ti anak ko, Mama. Sige, sikat ti makam mo, iho. Tababayan kini Carla. Maap-ap ti iliw ko iti Daddy Joey ng anak ko. Ipatpatig ko unay Daddy Joey, Mama. Kit-kita ang manan tiladawan nyo iti Daddy Joy agayim mo. Carla, anak ko. Uwan, nanang. Saan na ka maumamang kit-kita itiladawan mi adwa? Nagpintas ti isem ti gayim ko iti day daladawan, o. Ladawan nyo day ta iti parke akanayo nyo apagpasyaran, anak ko. Amuyo, nanang. No si bibiyag pa'y kumani Joy. Nagragsak kami ita. Kanayon nak ko mga umay sa rungkaran dito'y balay.
Carla, anak ko. Masansan pa'y matagtagaynap ko tigayam ko. Nakaragragsakan ka na yun anak isam kanyak. Kasta ka di, anak ko. Nanang. Sayang laang. Tanasapa apim mo sa'y tigayam ko. Ha? Ni, adda nagsardeng alugan iti batog ti balay, anak ko. Ha? Jelugan da tata Lauro. Mabiit laang ha. Inaklukatan ti ridaw. Para kan kada iti regalo, Carla. Agyaman nak tata Lauro. Awan na nyaman na. At di mati para kan ka, Susan. Agyaman na, Lauro. Ala, pasensya ka na. Nagado ti warad iti balay mi. Diyak pa'y nakadalos. Sika talaga, Susan. Awan ti rumba nga pagdanagam. Awan mo tinti sabsabali kada tayo. Laura. Kumusta kan, Carla? Nasaya at matata. Okay nga rod no kasta. Kaya't kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat. Kinapudno na. Tapuan ti anak ko iti second quarter iti klase da. Wow! Nasirib ka gayam, Carla. Kablaawan ka, iha. Agyaman nak tata. Imayag gayam? Taumay kayo kumustain. Ken, adaw may ko ijaya kada kayo. Ha? Anya day ta, Lauro? Saan nga ta nakababain kan ka, Lauro? Anya kumangit ipagbaynam, Susan. Kaslanak kumatan ni Carla. Gaputa best friend day di Joy ng anak ko. Isa pang asim. Palubusan na kumamang tulong iti anak mo para iti panagadal na. Huh? Palubusan na kumakanayon ng umay diti balayo. Tapno makitak ni Carla, Susan. Tapat siya kababay ni ti kastoy nga ramidak. Maap ti iliw ko iti day di Joy. Huh? Amuyo. Ni Carla nga anak mo ti pangipapasak iti iliw ko iti day di Joy nga anak ko, Susan. Isa mawatan na kuma. Kaya palubusan da kuma amang sarong kargada kayo. Iti anyaman nga oras. Ala, di ka madanagan. Ta silulukat lang ti balay mi para ken ka, Lauro. Agyaman ak unay, Susan. Agyaman ak. Naimbag nga oras mo, Susan. Ha? Ni, si kamat gayam, Lauro. Ala, sumrak ka. Agyaman ak, Susan. Imayak, taumay ko kumadagasan ni Carla nga anak mo, no, okay lang kan ka, ha? Ngam no di mo palubusan, okay lang. Tamawatak matirignam kas may sangay na. Babae di anak mo. Ngam amo ni Apo Diyos, Susan. Awan ti madi nga intensyon ko. Ngam no kayat mo, mayat? Sumurot ka kada kami. Doa kayo kin ni Carla nga ikuyog ko ijemol. Huh? Kaya't kung amin nga igatangan ti anak mo iti masapsapol na ije pagadalan da. Kaya't kalpasan day ta, mapantayo ije balay. Tapno makabanding yung mayat ni mama. Nakababain samat, Lauro. Awan tirang ba nga pagbainam ko nakmat. Kasla anak ko ni Carla. Tagayim kat nga rod tay di Joy nga anak ko. Iso adi ka ko magbabayin kanyak, Susan. Pangasim. Sige. Sika nga rod ti makaam mo, Lauro. Agyaman ak, tapinat ganyo ti awis ko kada kayo nga ginanga umay diti balay. Awan anyaman na, Lauro. Da kami ket di ati agyaman. Tauray na kurapay kami laang. Welcome kami latta dito balay mo. Sika talaga. Di mo timbagak nga awalan ti sabsabali ka na tayo? Kitayam ni Carla.
Kit-kitain na dagiti ladawan day di Joy a best friend na. Kailiw na launa yan day di Joy nga anak mo, Lauro. Kinapod nuna, sakbay amaturog. Mingmingmingan na pa'y anaimbag tiladawan da adwa. Amom Susan. Panagriknak. Kas nasaan pa'y anatay day di anak ko na makitkitak ti anak mo. Isa pang asim. Tadi mo ko maipaidam ti anak mo kanyak. Tababayan kan ko na. Maup-up ti iliw ko iti day di Joy nga anak ko. Susan, di ka agbabain. Ipagpabalayo. Takas iti kanayon nga ibagati anak ko kada kayo. Saan kayo nasabsabali kada kami? Agyamanak, ma'am. Nakasingsingpad kayo kada kami. Nga oray nabiit tayo pa'y laan nagaamo. Amumi nga min anasaya at kayo. Iso nga si nagtirik nami kada kayo. Nala, ayaba mong danak mo tamangan tayon. Agsasango tayo amin na mangan. Apay dagiti a kwarta, Lauro. Pagpuunam nga negosyo, Susan. Ngam, dakkel agatad da ito Lauro. Aramatom amin dayta iti bangon ang negosyo. Lauro, nalabas da ito yan apa ng tulong mo kada kami iti anak ko. Amangan no jak to makabayad. Jak matpabayadan dayta? Awanan ti sirsirbi pa'y dagita a kwarta no iduldulin ko latan. Lauro. Pakaragsakak launay ti tumulong kada kayong Susan. Ipalubos mo kumati pa ng tulong ko kada kayong agina. At dayta, madaman ti pan nakaaramit ti sari-sari store iti abay ti balayo Susan. Agyaman ak launay, Lauro. Naglawat ni maipatpatak der a sari-sari store ko. Kurang pa'y dayta nga ramidak para kada kayong agina. Anya? Wen. Ad nung tupay ti itulong ko kalpasan na maramid dayta a sari-sari store, Susan. Ngam, Lauro, kababainan unay kan ka. Adun ti na itulong mo kada kami nga agina. At dayta ka manan ako nak. Kas nakunakon, pakaragsakak ti tumulong kada kayo nga agina, iso nga awan nga rod ti rumbeng a pagbainam. Lauro. Diyak namin kayat nga agregat kayo. Ti kayat ko, guminawa mat ti panagbiagyo. Kat iso nga aramidak mat dahito tanapatag kayon kanyak nga agina. Kumusta ti panagadal mo, Carla Iha? Nasaya at matata, Lauro. Kat basitla pa nagura yan. Agturpusak tun iti kolehyo. Wow! Nagpardas ti panaglabas ti aldawan niya? Wan nga ron, tata. Kat agyaman ak unay kada kayo. Tababa ni titulong yo. Naituloy ko ti panagadal ko. Tano saan nagapu kada kayo? Amang ano saan na ka makaadal? Pasat ti panangipatag ko kan kadayta Iha. Kas gayem, day di Joy nga anak ko. Tata? Uray na biit kayo lang naggayem iti day di Joy nga anak ko. Nariknak no kasano ti kinapatag mo kan kuwana iti. Tanakitak no kasano ti kinaragsak na tunggal kadwa na ka. Impatid ko matiti husto na di Joy agayam ko, tata. Katkas kada kayo. Maup-up mati iliw ko kan kuwana. Numakit kita kayo. Lauro, iho, at day bagakan ka. Katsapay kumata din ak gurguraan. Ha? Anya day tama? Amo madlaw anasingpet ni Susan nga ina ni Carla. Ha? Uwan mama. Talaga na singpet day jay. Kan madlaw anagagat. Amom kurso nadak man ngagbalin a manugang. Ha? Nawaya ni Susan. Nawaya ka mat. Agpada kayo anawaya. Apay no armam. Mama. Kastaw na iti panang durog ni mama kanyak. Nga armag ka na ni Susan. Ngam di na lang mo. Abayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tayo na madedevelop ti riknak ka ni Susan.
Apay magtanakastoy. Diyos ko. Nupudno nga ayat daytoy. Itid mo kanyak ni Susan. Ngimnusan mat. Aklunak, Diyos ko. Kat na niya man ti planong kanyak. Iso ti masurot. No pagayatam ang mga sawak pa'y. Itid mo ti babae at talaga para kanyak. Ngimno saanan. Maaklon ko, Diyos ko. Agtugaw ka, Lauro. Agyaman Susan? Anya ka di ti masapol mo. Ni Carla ti masapol mo. Ada pa'y la iji pagadalan dati anak ko. Sana ni Carla ti gagarak, Susan. No di kat... Sika. Apay. Anya ka di ti maipay ko kan ka, Lauro. Sakbay nga ibagag. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti dispensar. Ken, di mo kumapanunutan na kung gundawayak ti panang tultulong ko kada kayo nga gina. Anya nga minday ta, Lauro. Pakawanan nak, Susan. Agayatakan ka, Susan. Anya? Kat nadapan na kay karik. Agyaman aklaunay. Ken pakaragsak aklaunay. Ang amnawan mat. No jak may kari. Aklaunak tigasat ko. Lauro. Ang di ka madanagan. Tano bilang awan tinamnamakan ka. Namnamaam ajak tupulo sa baliw. Agbalinak tulatan na saya at kada kayo ni Carla. Ulitak, Susan. Di mo ko mapanunutan na gunggundawayak ti panang tultulong ko kada kayo. Namin, jakmat ninamnama da ito'y amariknak para kan ka. Ay ayatan ka, Susan. No siya kamay sa nanang. Kaya't kulaunay ni Tata Lauro para kada kayo. Saan? Jak kayat Carla, anak ko. Ha? Nasingpot ni Tata Lauro. Awan makunakan kwa na. Awan ka di pa nagayat yung ni Tata Lauro, nanang. Aklo na, Carla, anak ko. Saan anarigat nga ayatan ni Tatam Alauro? Tanakasingsing pa. Ken madlaw ang managayat. Ken kang ronaan ti amin. Amok ang maibilang nakakaspod nung anak na. Iso na lang ang ta. Taan niya, nanang. Jak kayat apanunutan na agapu tatultulungan na ta. Iso akayat kumaten nga agbalin nga asawa. Nanang, nawada ti pa nagpampanunot ni Tata Lauro. Patsak adi na panunutan ti kasta. Basta, manjak. Mabainak. Kan may sa, bakit ako nanak ko? Awanin planok ang makiasawa. Ha? Umawag man ni Tatang Alawa. Katsumbatan niyo ang mga napatatiba ka na. Saan? Jakon entertainan. Tapno malipatan na tirik na kanya. Si kamat gayang mangkanor. Ayun, Susan! Awatom dito asabaw! Papaitod ni Sir Lauraw. Ha? Apay asikatin ang tag-iti dito asabong manong kanor. Sa dino ti ayan ni Lauro. Ay, sana makaumay ani Sir Lauraw kaputag sakit, Susan. Talon nga aldaw asa na rimwari ti balay na sika. Di naman nga rugkay tagpa-hospital. Kat, asino nga iti mga asikasukan ko na mang kanor. Awan, isulatan ti makamu ang mga alalay ti kanan na.
ta, nairanamot nga da pa ka kumikuma ka di balay may ita. Kan nakabakasyon nga min, di abroad ti inana, Susan. Saan ang mabalin nga awan ti mga sikasukan kwa na, Mang Kanor? Kasanaw, dua kami lang mo di balay na. Kan pasaray agawid ak mo ti balay may Susan. Mabiit lang ang Mang Kanor. Agrubwatak, kaya't ko ang makita ni Lauro. Sana rumbeng may ka diti balay, Susan. Amang ano, maakaran kay tigurigor ko. Nasken nga da mga sikasukan ka, Lauro. Nang runak at agsakit ka. Ngam kasanon ni Carla nga anak mo. Asino ti kaduhan na iti balayo? Imbilin ko kadagiti kakabagyak ni Carla. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagang. Susan, pasensya kan. Kalat ngamin da ito yapan nagsakit ko. Narbisan at ngamin hindi napalabas nga aldaw. Si kantumot ngamin, di ka nagananlan. O anya nga ita, agsakit kan. Susan. Ala, mabiit lang nga. Mangisaganak iti pang banyos ko kan ka. Tapno maginawaan ka. Agyamanak, Susan. Kumustan tirik nam, Lauro? Mayat mo't basitan, Susan. Agyaman naglaunay kan ka. At titi ka nam aprutas. Mangan ka. Awan ganas ko, mangan. Pilitam ti mangan. Di mo ipalupos nga kapsot ka. Si kamot lat madaksan. Sige man langin. Mangan akon. Tapno di ka kat agunget, Susan. Maaramid mo pa ti umisam. Agsaksakit ka lang arutan. Apay, may parit ka diti umisam? May parit ka diti umisam nga urek saksakita? Saan? Matlagayang. Makaisa maklaeng. Gaputada kay ti abay ko amang asikaso kanya. Agimbagak iti mabiit. Gaputa na laing ka ang mga sikaso kanya, Susan. Hoy, itala ang dayto ya. Maasyanak ngamin kan ka. Iso ngay mayak dito'y balay mo. Anya? Agawid akmetlan no madamdama, Lauro. Agsakitak man nga rodan ano agawid ka, Susan. Anya? Kay kayat kunti agsakit, tada kalata mga sikaso kanya. Loko. Congratulations, Carla Iha! Agyaman na, Tata Lauro. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos kan, babaan ti tulong ni Tatam Lauro. Wananang, isong agyaman akmanan kada kayo, Tata. Utang ko ti amin kada kayo. Pakaragsakak ti panagturpos mo niha. Lauro, kala at alimmiday tarupam. Malagip ko lang amin Daddy Joy ang anak ko. Siguro, no si bibiyag pa Daddy Joy ang anak ko. Nalabit. Nakaturpos mat itani ti panagadal na. Ala, di kan aglitay, Lauro. Wan mat ngamin, Tata. Ikari ka di kay tumaybayan iti panaglakayo. Siyak ti mga sikason to kada kayo, inton agkapsot kayo. Agyaman ak. Carla Iha. Amom, napatag kayon iti inam kanya. Kat pasat na kayon tibiyag ko. Napintasan ti trabaho ni Carla, Susan. Nabayag mo't basitan nga datdato nakkan ka. Awan ka di talaga ti
namnamakan ka. Kinapod nun, Lauro. Nabayagan nga inlimlimad ko ti panagayat ko kan ka. Oh, Iso na lang ta. Mabainak. Ngamin, nakurapayaklaan sa anak abak ng akaskan ka. mabalin ka di Susan. Di mo sawan di kasta. Tauran niya pa ti kasasahad may tibiyag. Ay ayatan ka lang ta, Susan. Lauro, I love you, Susan. I love you to, Lauro. Agyaman ak. Nauray kumadlangan ti panangaklon mo kanyak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Anyabay lang arudar aramidan nyo ngay. Kasar kayo na, Lauro. Susan. Mama? Simangpat kayon manipod abroad? Wen, nagparik na kanya nga da mapasama ka kasar. Iso nagawid Mama! Susan, welcome to our family. Katsapay lako ba, tamakaaramid kay pa itagbalin nga pokok. Mama! Madam, simangpat kayo matgayaman. Agmano ak. Ay na, kasyan na ka ti Diyos balasang ko. Ang dinak manawagan iti madam. Lola ko nam kanyakon. Ngamin, agbalin kanton nga apukok. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, ma'am. Mama ko namat kanyakon. Agyaman ak unay kada kayo, mama. Ngamin, uray na kurapay kami laan. Awaten da kami iti pamilyayo. Sana problema dahil ta, Susan. Tinapatag. Naragsak kayo iti anak ko. Kasanang itan, Mama. Tulagan tayo ka din ti pa nagkalay sa amin ni Susan. Sure. Di yun ibaybayag pa, iho. Nakaragragsak ak, Susan. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Lauro. Carla, ipatpatag ka mat nga anak ko. Ipatpatag kayo, mat. Papa. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Gapo iti idadating yung aginay ti biyag ko. Agyaman ako, Nay. Diyos ko. Biyag. Di tao. Anyat orasan, Alvin. Ngam ita ka lang nga agawid. Kaslawan pamilyang awidam Mari Nadia, pasensya ka na. Naimasan mikin ni pare Alvin, tinaginom. Gamsa na bali, mare. Tapasit lang mitidi. Basit nga? Di nantupay ka ba ulan ay awid, di bagina? Katsi kamot, pare Eric. Di mo kumamot itulok ang mabartek ti kasta unay to'y asawak Mala. Sumurkan, Alvin! Isirag ko. Tadi nakabaylan ti bagina. Humaygan, pare. Nuda kayo tinagkuyog, kaslaawanan ti bigat. Tanalabas ti panaginumyo. Inton sumarunuman, kadimon aw-awisin nila kay ko. Tawan na sayahat nga ramidyo, nagkadwa kayo. Pasensya ka lang ko man Mari Nadia. Basta nagkuyog kayo. Nabartek kayo, no agawid kayo. Ala, agawid ka mo ton, pare Eric. Agyaman na klaangan iti panangitulod mo, iti asawak. Nanang, nakita yung ka din ni Alvin? Wala sa ison iti malum, sumipngatan. Napnapanan naman ngatan. Ay, Jackman, amo balasang ko. Basta impakada namit kanya kamaladaw nga agawid. Magdamot ti cellphone na. Ngam di namot sungbatan ti awag ko. Ay na, talaga apagpungpung tutunak manon da dya lalaki. Kanayon ko matabagbagaan dya anak ko ngam. Ay na, no inawis dan, saan na malapdan? Ay tinasaya at umunakan na mangan. Saan mo nga urayan, ta sigurado amarabyan man nun day dya nga agawid. Syaklat tanti manguray kan kuana. Sa ano nanang, agidan talatan amangan.
Makaamuntumot iti bagbagi na makaawid. Na sigurado na bartek man na sumangpot day jay. Ay, di nala pampanunuton nga ada masikog nga asawa na. Jay laag lang ay ter aramidon na. Kasla baro. Nala, inta nga ron mga nun balasang ko. Di mo lablab san tibisin mo. Nang runakat masikog ka. Pasensya ka na, pare. Umana akong nga gawin. Tali, diyo po ito napuputan ti orasan. Agalas 9 mat gaya man. Sigurado, kung tanak manan ni bakit ko, nang runan na mamanasi ka manan di kadwa. Kabalang pa ka dito ag-drive, pare. Kabalak pa pare. Pare, pakibagalatan ka ni kumare. Pasensya na. Taberdikmit ngamin. Isapi na inom ka. Kinasaya, pare. Urayam tayo lasin ni bakit ko ayawid mo. Tapno damot may sangpet mo si Dal na, pare. Agyaman na, pare. Awan man. Inri ka panak manen ni bagat ko. Kagurak manen. Tanaladawa ka ng kawin. Nadya, bagat? Look naman tiri daw. Nadya. Anya torasen. Ita kala sumangpet. Nagawid ka anak ariwawa ka pa'y ni kababain ka dagiti karuba. Nakaturog dan. Nagkunang amin nga ilak mo tiri daw eh. Kita mo man nga gawid ak bagat. Ijay kan balay ni kumparem nga agnaed. Amok nga isumanon tinangsungsungken ka na ginom. Birthday ngamin ni pare Eric bagat. So, pinagbigyak mo ito na. Inaldaw lakit din nga birthday. Ta inaldaw tumot tinumyo. Awan pa'y aldaw alimpyo kayo. Saan mo na bakit? Nakaro ka man. Ba na kami lata ka din. Sana ba rin? Tarak lang mo tibisyo mi. Saan kami hagbababay? Nita, kalintigan pa'y laan. Malalala, ingkag palisan. Ne, nalang. Da kayo matada dito yung kusina. Nagsaba kayo mata na nag-ring. Agkat kasano, masya nakijasawam. Naimbag kumano saan amasikog. Putot ka mga minaputot. Ninanang mat, bayan yung lagta ka di, tapo ko yung matday jay. Aywan, napanandya manugang yun. Ingka kita ni Jay Likod. Ang mga nwaglablaba manon. Ingka man kiditulungan nga agsakdo iti paglabana. Tay supay amaksay nga aramidan na mat. Naitanto mo ngamin inom tar aramidam. Alang arod nanang, ituloy yung latang tagluto. Tay naktulungan di asawa. Kumare, naimbag na malam mo. Anta ka din na kumpare. Nay, si kamagayang pare Eric. Apa yan? Di mo kunaan nga da trabaho yo kat Domingo ita. Hawisik ko man ni pare Alvin, mare. Apay, papanan nyo man ay. Kwa, mare. Pare Eric, sigamot ka lang. Sumunod ka, pare. Sigamot bakit? Di mo pa'y pinostrict mo ni pare Eric. Dito lata mo ridaw, hindi pagsarsaritaan yun. Makaamo kayo man da ditan adwa. Pare, umunod ka. Pasensya ka lata na, kinibakit ko. Okay lang, pare. Madlaw kumat ka na yun, anapudot ti ulo na kanyak, pare. Saan mo, pare? Nairon-ron na lang nukwa. Anyan gagaram, pare. Pare, birthday nga min teburidag ng anak ko. Awisan ka kuma. Nagsaruno kayo lagayam ni iti kasangay. Di ko pala pinagmaymay sa ti pa nagpaskan nyo, pare. Ita talaga ti paskan, pare. Nagpainumak lang hindi na minsan ngal daw. Ay gat inuman nga rodo na. Anya nga nga rod, pare. Saan mata ka na yun? Day taman ti kunkunakon. Kundi sa rungkar ka pare. Inom man tayaw awis mo, hindi ta asawa. Ala, pare. Umunakan. Agpula sa klay.
sumaruno akan kan. Ay nananang, dahil ito'y mantay kun-kunakong. No agkuyog dagita nga agkumpadre, di daam mo tilubong dan. Inkalat ta maturugan Siya kunti manguray kan ni Alvin. Ti pagdanagak nanang, tay nalaos ti bartek na sa ag-drive. Ang mga noan niya ti mapasamag kin kwa na. Baam tabagbaga ak tumanan di asawa manak ko. Bareng denggen na kon. Pare, itulog kan. Nalaos ti bartek mon. Di mon san ka bagalan dag-drive pare. Punak mat nga kontrol lang. Tare, siyak tumanan ti pabasulan ni bakat mo. Saan kami na makita ni bakit ko pare? Nakasanot kinasayad mo kanyak. Makikita na lang. Katay kinamamartik mo. Mawatak mo't ni bakit mo pare? Nagdakal to may utang ko na yung baganakam ka pare. Taka na nagabautangan. Tunggal masurta. Saan kami nga mo ni bakit ko na kita nararamidam pare? Payaman pare. Diyak mat sing-singiran. Kan masa, impilang ka nakaslak kapsat ko pare. Ura mas siya. No siyak tagkasapulan, tultulungan nakmasan ka day. Basta di kagbabay ng umasidagan niya. Nagkasapulan ka pare. Tas si dadana ka tumulong, okay? Agyaman na katalakakan ka, pare. Bakit? Lalaki timpas kay mo. Liman ti anak ta. Pangalalaan ta nga iti paggastos ta kadakwada. Kat awan urnong ta. Saan mo na pagdanagan dito bakit? Tinapatag, kat nasalunot kayo kadagitan anak ta. Nala, sapay lakumata maudin day tang anak yaw. Panunutan yaw ti kinarigat ti biyag. Wala nang, di kayo matanagan. Last daytan nga apo ko yun. Nagdakkel ti bill tayo dito yung ospital. Ta private kat nga rod dito eh. Ken na si Esak. Pangalalaan tayo nga iti pagbayad tayo. Saan mo na panunutan dayta bakit? Siya akong ti makaamoy jay. Alvin sana tilar aramidam. Pangalaam ko may ti kwarta. Kat awan urnong ta. Basta siya ti makaamoy. Di mon problemain dayta. Paririk, agyaman na ka. Tay manugot ka asaldaan pa ilaing tay tumatalon ko. Saan nga mo ni bakit ko? Tatalagang haong tanak niya jay. Diyak mo ngamin kayat. Ngailang ako tay may sa abakak. Tamasayangan akmat. Awan problema pare. Ken oray si kalatan timang mula. Ta ibingayan naktulayangan oray basik. Nalawang amin tay taltalunak. Ket amangan no diyak matlama si kaso ti talon mo. Ay na, agyaman ak nukas na pare. Nagsingpot ka nga talaga. Alvin, liklikam pa'y lako mga minday ta inom tan eh. Isuti ka na yun na pagapaan yung agasawa. Nang runa itatakan anak na. Wala nang, kansan mo't nga kanayo? Sagpaminsan mo? Kan liklikam nga minday dya kumparem. Isungsong na ka iti inom day jay. Nanang, nasaya ang tataw ni Eric. Isuti makakaadang nga tumultulong kanyak no kwa. Nga may sumo nga rod tiga po ti saan niya pagkinkin na awatan kan ni bakit mo? Saan nga nga maawatan ni Nadia ti kinasigad mi kini pare Eric nanang? Saan lang mat nga arak ti makagapo no apay nga agkuy-kuyog kami? Talaga anasingid kami nga agkumpare, nanang. Pare Eric, nakatsamba tayo mula tapagay. Ato tinaapit. Naglako ako ni Eric. Itag kumutang tayo bingay mo. Akas nagsaritaan tayo di. Antoy pare oh. Ne, nagatungutin tayo ta pare. Wen, awate mo. Tabingay mo tayo ta pare. Intot sumarunulat tan pare. Tausaran nyo pailaan tayo ta. Nagatunti utang ko kan ka. Ay na, di mo ka din pampanunutan da kita pare. Okay lang tayo ta kanyak. Eric lakay. Ni ka di Alvin tayo naggapo dito'y balay? Wan bakit?
Itid na tay bingay ko iti sinalda katalon na. Ngam kinunak nga inton sumaruno akraping latan. Kat, apay di mo inawat nga eh. Bakit? Mas kasapulan ni pare Alvin dayjay. Tani, adda pa iti maladaga nga anak da. Isupay mo't nga igatang da iti gatas ti ubing Ay, sapay ko mga rod tadida ka abuswan iti kasta kinasaya at mo kadakwada lakay. Bakit? Saan akasta ni pare Alvin? Tay di siyak ti awanan. Isumot ti mang tultulong kanyak. Subsubalitak lang. Naira na lang adata ti addan ita. Isu asyak mo't ati mang tulong kinkwa na bakit? Bakit? Gimata nga kiti gatas. Daya par kanda dumupay nga abasto tayo diti balay. Ay ka, nagsaya aton nga Alvin. Itaman pa'y nga awan inom. Apay, liniklikam ka din dayjay nga Eric asungsong iti arak. Di mo ka din iramraman di kumpare kiti saritaan bakit? Apay, saan ka naragsak? Tanasapak ka nagawid diti balay da. Kan sana ka nabartag? Ay naku, dakkel nga pagyamanak day talakay. Katsapay la kumatag na nayo nun akasta. Ala, munto'y tanak na. Tasyak mo timang ba? Aw-awirag, taagi na nakamat. Ay na, agyamanak nga ron nukas talakay. Atoy, mayan anak mo't laangan tinasakit bukot kan sikat ko. Naktangan siguro anang uba iti anak ta. Alvin, naggapgapwa maya? Itay pa'y nga gunoon iti cellphone mo. Diyak mo ton masangwas yung batan, tani. Sumanangit mo to'y anak ta. Napan ko la pinainom tayo tarakon ko baka bakit? Ala, sumbatam nga ro dun ti awag mo. Tama nga no napatagmot day tang awag. Sino dyan mawag lakay? Ni Maria Antoinette, bakit? Tayo asawa ni pare Eric. Anya? Apay ka no? At akano di hospital ni pare Eric. Naaksidente da itay bigat. Anya? Kat, kumusta di kumparem? Natayan ni pare Eric. Anya? Maria Antoinette, makipaglading itakkin ka. Agyaman na pare. Awanan. Pinanawan na kundi kumparem. Kasano kami paitan. Makonsensya ak, Mare. Tadyak na sumbatan ti awag ni kumpare kanya. Umaw-awag kanya. Umjak na sangot ti cellphone ko. Nalabit. Kahit natagpatulong iti daydi agundaway. Isu nga umaw-awag. Awan man la tinaramidak mat, Mare. Alvin, manual daw mo itong tinapalabas. Manipod na itabon ti kumparem. Manipod idi, di ka mo trimrimwaran. Awan ti makunak iti daydi kumpare. Bakit? Kaslakla na pilayan manipod pimusay. Itikado tinitultulong na kanyak. Diyak mala na sumbatan mat, diawag na, sakbay anatay. Di ka agsao iti kasta Tauray siya kat, kasla makonsensya akmeten, no kasta ti ipagpagam. Ta syempre, siya tinakanggag iti awag iti cellphone mo, numjak man lang na sumbatan. So panagkunak, nasaysaya at nulipato munday ta maka-move on kan. Kasla ka na yun ko maparmata ti kumpare ngagkid-kid daw iti tulong kanyak. Gumawan man latin na aramidak. Kaslawan sir-sirbik agayam na. Ay, pasensya ka la kuman lakay noan niya dagiti na ibagbagak idi iti gayam mo. Madamot pa nagbabawik manipot na amwak nga isugayam tinang tultulong ken ka. No kasjay amagipit ka idi. Kan uray idi naganakak. Kat, kumusta ngay ni Alvin, Nadia? Si ti apo nanang medyo mayat meten. Saanen ang maikulkulan. Ada intag ti doktor nga inuman na nga agas. Pa-check up kun ata madanagan na. Ta saan ang matagtagari.
Di na ngamin maaklon ti ipapatayan ti kumpare na. Ay, may kawalakit din ni Alvin. Wen nga rudanang, pagbabawyak mo ti kinaalas nga impakpakitak idi kan ni pari Eric. Nagsaya at gayam matao. Jakman amo nga adugayam tinaitultulong na kada kami. Kasanupay makabawi akken kwa na ita ket natay mutten. Adapay mo't dagiti na panawan na pamilya na. Isudan ati pagbawi ang balasang ko. Wen nanang. Naimbag nga oras mo, Mari Antoinette. Ne, si kamat gaya, Mari Nadja. Sumra ka itaman pa yan nakaumay ka diti balay. Wen Mare, umay kayo man, kumustaan? Kumusta kayon kadagiti anak mo? Okay kami mat Mare. Ininot mat na makailiwliwag kami. Kat, kumusta ni pare? Okay mutten, Mare. Nakailiwliwag mutten Adalat tatay gundaway ang maikulkulang sa ano nakas idi. Normal na siguro, tikas jay ajar na. Ay ka, nasaya at nga rod ano kasta. Iso ngay mayak, Mare. Umay kamot andi ngayon. Babain man latikas to'y nga ramidag. Makabawi aki tinagalas ng pakpakitak idi iti day di pari Eric. Pinagpampanunutak idi iti dakas ken ginurak gapo iti panagkuykuyog da idi ken nilakay ko. Ang gamita ay makonsensya ak. Talimot-mut gayam at tinultulungan da kami idi. Ala, di mon panunutan day Mare. Nadagsen nga minti barukong ko no jak mayubkas dagitoy ken ka, Mare. Bareng malag-anan mo tin ati barukong ko no mayopen ko dagitoy ken ka. Pakawanen dak ko, Mare. Ala, di ka madanagan. Tama sigurado ka saan nakakagura day dilakay ko. Ken ure siya, saan ka kagura, Mare? Agyamanak, Mare. Biyag di tao. Ani, awan ka di aramida minton Sabado? Apay ka di, Dolores. Kasangay nga minti ka anak nga anak mo iti bunyag. No kayat mo, mapanta. Ay, nga, paiso. Nalipatak matan. Ay, mapanta. Uray taawan mat paka kumikuma. O sige, ibagak iti kapsat ko asumurot katap na muna. Nakapulis ka mo, tanak ko. Sa dino ti papanam. At dalakad mi kan Dolores, nanang. Kasangay ti kaanakan na nga anak ko iti bunyag. Kasado nga ni Cheryl. Di mo sukunan, inton malam. I-text kunto ni Teddy, tadagasan na kalpasan ti trabaho na. Wano saan, da kayo latan ananang. Amumot nga trabaho ti anak ko, ani. Saan mabalin nga iso ti mga ramid iti amin. Agtinulong kay kumaa, takas ta ti rumbeng kadagiti agasawa. Saan mabalin mataktak ti lakad ko ita, ngamin na plano min kin ni Dolores ti amin. Agraman tricycle a pagluganan mi, natulag min. Ni, apay ada kayo ti imay, Lola? Adda na patag-anapanan ni nanang mo, apo. Kuna ni nanang, isuti umay mang sukon kanyak diti pagadalan. Umay kakit din, tagawid tan, apo. Agluto tapay iti pangrabyan tayo. Ta sigurado mabisin ni tatang mo nga agapo iti trabaho na. Sa dino tinapanan ni nanang aya, Lola? Ijay sentro. Kasangay ngamin ti anak na iti bunyag. Mala, butuyan ti daddo mga igamo tapno saan ka mapanog. Itaypay nga agururay ti tricycle a paglugaanan ta, apo. Agsapan, kamusan pa nagawid na ani, nanang? Amang ano naturog da itinapanan da anak ko. No apay ngamin a pinalubusan nyo No kontra ti kayat ti manukang ko. Awan kagura naktumanan. Nalipatam ka diti saan may nagkinaawatan idi na palaba sa bulan, anak ko. Basol na matlaang, nana. Kasano? Di na amo ti tumulong iti trabaho diti balay. Tagidaksen nan tumo ti kinaimbag ko kan kwa na.
Apay, saan aya nag-text ti asawam kun ka? Saan pa nga rod, nanang? Itay pa nga agri-ring ti cellphone mo, ani. Asino ti umawawag kaya? Ti katubangak manin Apay ka numanan. Ay, jak man mo. Nagkulit at talaga dayto akatubangak. Sung batam latan makatitilang. Awag nga awag kan ka. Mabiit lang nga rod tasong batak. Anyat ibagayo ayan nanang. Sa dino ti ayan mo. Saan ka mo't anagawit itirapi Adda kami dito'y balay ti kabsat ti kumaret. Apay aya. Numabalin ko makatagawit kan. Sapsapulan na ka dagiti agamam. Agawid aktulat ta kadina nang. Makauray kayo mo't Manulaan nga oras mo't nga awanak di tabalay. Sumangpet aktulat na nanang. Ay, talaga aday jay akatugangak mare. Manakibiyang launay. Amin agaraw ko kat pakibyangan na. Makauma. Ay, narigat ti maddaan iti katugangan na kasta tigalad na. Ay, pudnot ako na mare. Pinilit naktuma ngamin idi ti asawak nga agnaed ije balayda. Sapay solo nga anak ni Teddy nga asawam. Ang mga nutong palbiyaga nakabalayo ti katugangan. Bakit matkit din Saanin nga agpaot ti biyag day jay? Mom Teddy, diyak kung magustuhan ti kasya at trato ti inam kanya. Tunggal adda pa panak, kanayon nga umawag. Pakibyangan namat amin ng nga aramidak. Panangisakit na matkin ka, bakit? Panangisakit ayamat ti kasyay. Namumlaeng, oray saan nga ibaga ni nanang kanya. Madlaw ang madanagan, idi saan ka anagawid. Inuruuray na ka pa, idi rabi Pamaranglaeng manin ata adda ka. Ay na, amok ti ugali ti inak bakit. Di na maaramid ti agpamarang. Basta siya, saan akong akomportable akadwa tayo ti inam iti may sa abalay. Sa anak amakagaraw, panagrik na kat banbantayan na amin nagaraw ko. Kaano nga taaya, ama apresyar mo mitar aramidin ti inak bakit. Kasla napatpatig kan tupay kin kwa ngumsyak amis mo nga anak na. Panagrik namlaang date na. Kampay idilaang mo't taagpakitang gilas kan ka. Aglabaak ita anak ko. Irwar mo tibado yo, tairaman ko alabaan. Saanan nanang? Diyak kasapulan titulong yo. Amok tumula pamaranglaang day tanga ipakpakita yo. Tapno nadalos kayo iti imatang ni Teddy nga anak yo. Kitsyak ti dakes. Nay. Saan nakasta, anak ko? Pakaragsakak, tararamidag para kada kayo. Saan ko akasapulan titulong nyo? Kabailak taglaba? Alang arod, saan ka pilitan balasang ko? Wan ngamin no imbagak asaan, saan di yu ipilit ti kayat yung? Amok akayat yu lang ang makita dagiti kaaruba nga ilablabaan na kami. Siyak tumanin ti agbalin adakas. Nadalos ti intensyon ko. Ngamno tagidaksam, awan ti maaramidak, ani. Anya dyan na idanon ada magkanyak. May papankin ka, ani, anak ko. Anya manan ti indanon da kada kayo ayan, tatang. Bastos ka kanumay, iti katugangam. Asino tinangidanon iti kasta kada kayo, tatang? Isu tinangig ko, apag sasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ay, nagistorya manenday di akatugangak. Ay na talaga ang masurunak iti kasta nga ugali na. Kunamlan asino man. Nalaing nga agpamarang tapno nadalos iti imatang dagiti tattao. Kita anak ko, amang ano aglablabas kamateng. Di kay agsao iti kasta, tadiyo amo ti pudno nga ugali ti katugangak, tatang. Naanos ti katuganga manak ko. Nakita, no kasano na kayo nga asikaswain asa nga pamilya. Tamakit-kitak no kasta sumarungkara kiti ayan yaw. Kinsigun ba't lang kadagiti karubayaw. Talaga na singpait niya balayan. Banag apagyamanam anak ko. Imayak ditoy, taumay kay kumabisitaan. Ngam kasama ti pasungad yo. Anak, nupod no tinangig ko.
Isarding mo, tama di tikas tang aramel. Awan madingar aramidak. May salaan ti maibagak anak ko. Respetwam ti katugagam. Nagasat ka, tanadaan ka itinasingpit a katugangan. Manmano ti kasta anak ko. Apay asaan kayo nga agis istorya ken ni Lola no kasta nga adda kayo diti balay? Ha? Ay, kwa. Nagapa kayo kadi, nanang? Saan na kasta, anak ko? Anya nga rod ngay? Nasingpet-met ni Lola. Awan matirumbang nga pagsaritaan mi. Kan saan ngamin ang matagtagarin ni Lola no daduma. Madlaw ko pa'y asaan kayo nga agid-gidan amangan. Alakit din. No awanan aramidam. Ag-review ka, nanak ko. Di naktaktakan tani. Adar aramidam. Ay, awan matenti sapatos ko dito eh. Ay no, pinakibyangan sa manunday di akatugangak. Adya ti sapsapula, manak ko. Sa dino tinangi kabilan nyo iti sapatos ko, nanang. Adda ijerwar. Apa nga inruar yung manan? Inruar ko tapno mamagaan. Nabangsit nga minun. Naliwayam nga inlaba, iso nga inggidan kon nga inbras idinaglaba. Anya ti kayat yung asawan? Sa anak ama nagdaldalos? Nabangsit ti sakak? Sana kasta anak ko. Taglibak kayo pa'y laang man. Amok akayat yung iparupa anabangsit ti sakak. Di yun laang ngamin aklunan. Awan, timbagbaga ka kasta balasan ko. Saan kumamot akasta, ah? Awan madi nga intensyon ko. Dua atawanan tinapalabas, Teddy. Dua atawan matan nga agan ano sak. Awan ka di ti planom nga agipatakder iti bukod tayo abalay. Naibagak matin ka, asyak lang ti anak ni Nanang. No pumanaw tayo dito, kasi ni Nanang, taawan ti kadwana. Kun aggastos tayo pa'y di ah. Kan, kastoy nga rodlatan nga agnanayon? Hanya tikat mo mapasama kaya. Aramidon ba't ni Nanang ti kabailan na? Tapno awan pa kaupayam kan ko ana bakit? Di mo ka di ma-appresyar da gitar aramidon na para king ka. Adda nakitak a for rent nga apartment iti asidag tayo. No di mo kayat ti agi patakder iti balay, agabang tayo laangan. Isupe agastos bakit? No di mo kayat, da kami laangan iti anak ta ti agabang. Saan akon a komportable, Teddy? Nanang, pasensya kayo. Umnaskan nga umakar kami niti pagnaudan. Dalawa mo'y balay, anak ko. Apay masapula pumanaw kayo. Iso nga mintikid daw ta asawak, Nanang. Adda ka din na aramid ko asaan ang nagustuhan ti asawam. Awan mo't tamok, Nanang. Di ako maawatan ti ugalit asawa. Nguno pa'y kasta. Namnamag ang maawatan nyo. No apay ang masapul nga agabang kami. Alang nga rod di mo nga rod liwayan ti sumarungkar dito'y balay. Oray ni Cheryl, ibagam tao may nakto sa rungkaran no day tay awan klase na. O Nanang, di kayo matanagan. Tapos idaglaan ti pagkakaran may. Kaano nga rod nga umakar kayo? Inton bigatan. Takas na ti kayo asawa. Amuyo mo't tunday jay. Wanya timbaga na. Masapol, amatungpal. No apay ngamin ang masapol nga umakar tayo pa'y langit ti pagnaudan, Nanang. May mayat matlaang nubukod tayo ti pagnaudan tayo, anak ko. Kaasimat ni Lola. Awan kadwa na ijay balay. Sana bale, takabailan na tag may maysa. Mailiwak lakit di kan kwa na. Ala, agpulas kakit tintamangan tayon. Kailiw ko ni Lola, Nanang. Nairuamak ngamin nga da ka na yun ang makitkitak. Mabaling ka di ama panak iti ayan na inton Sabado tawan klase mi. Ay na, si kamo lang arod nga ubing. Awan lakit, Lola, ti bagbagam. Mingkag sukatan, tamangan tayon ko na. Kumusta ngay, friend? Mayat mat gayam tayo nabangan yung apartment. Nalawa.
Nasayaat mo't, mare. Komportable akon. Maaramid kunti kay kayat ko. Taawanan ni nanang amakibibyan. Di mabalinan tag-shot dito apartment yo. Mabalin na, friend. Agure ka. Diyak mo't makita ni Cheryl ditoy. Ada ka di klase di anak mo kat Sabado? Adda iti ayan ni Lola na. Ay, diyak man amuno anya ti impakpakan da di akatugangak iti apo ko na. Ta very close ken kwa na di anak ko. Ay kat Lola's girl nga ron When tatila ibagbaga na siguro ijay anak ko. At apagpaikit din apadpadaksin nak ijay anak ko. Ay, adda posibilidad na ka staff rin. Ngamin, kasla mas close da pa yan ngamda kayong agina. Isong istrikto am di anak mo. Wow! Nagimasin tilinotom a merienda, Lola. Wan apok. Ala, mangan kalaang wan. Akat, kumusta kayon dita apartment yo? Boring AJ, Lola. Apay mo't ngay. Basta, awan mo't ngamin maararamid. Kanayon nga awan ni tatang tada trabaho na. Nimot nanang mat maturog. No dadumamot, agis istoryada ka ni Nana Dolores iti apartment mi. No maboring ka, di umay kalaang dito'y balay, apo. Mabai na mo ngamin ang mapan iti ayan nyo. Taamangan no saan akomportable ni nanang mo. Wen, Lola, talaga ka na yun na kunti umay dito'y. Basta awan klasik Ngamin, kanayo na kamailiw kada kayo. Ala, umay kalata, apo. Pakaragsakak unay no umay nakpaspasyaran. Dito gaya man ti pagnanaidan nyo, anak ko. Wan tatang, mayat dito'y. Komportable tasaan min akabalay ti katugangak aman nakibiyang ken aging sisingpet. Yak mawatan, no apay akasta kay ti katuganga manak ko. Nasayaat mo't niya balayan patringking ka. San samot at ti katugangam ta ayan ti parikot. Anyat kayat yung asawan tatang. Sika, ta ayan ti parikot anak ko. Ik-kamla ang itidakas akay papananti kinaimbag na king ka. Sasawan nyo man. Siyak paikit din ti dakas. Ni nanang ti ayan ti parikot. Sana siya. At seminar mi ti sa bale a lugar baken. Makalawas kami jay. Sapay agparigat kanu ti signal ijay. Ta probinsya ngamin di papanan me. Ka, mapan kalata Saan mat aparikot data? Inton sumaron alawas pa'y bakit. Insapsapak laang nga imbaga tapno mom. Aganad kanto ay, ti papanan nyo. Ti anak ta, saan ka di pa nagaway? Awan pa'y, imawag itay. Adda ka no practice da iji pagadalan. Sige, suko nagtulangan numadamdama. Lumalpas ti practice da. Ni, aguyak kayo matunanang. Nabara kayo pa'y. Okay, akla ang anak ko. Amangan no agtrangkaso kayo. Sapay adda seminar da tatang. Adda ka matakadwa anak ko. Wen nga masino nga iti mga sikaso kada kayo no adda klasik. Kabalak mat anak ko. Saan mabalin? Masapul nga adda kadwayo dito yung apartment. Tapno adda mga sikaso kada kayo. Trangkaso lang da ito anak ko. Di ka matanagan. Anya, masakit ni nanang mo, apo. Wen, Lola, nakaindalatan. Agtrangkaso ngamin. Diyak mo't makontak ni tatang. Adda ka di agas at tumtumaran na. Awan mo't nakitak nga agas si Jay. Sapay awan ni tatang katada klase kita. O sige, mapanak iti ayan nyo, apo. Siya kunti mga sikaso kan nanang mo. Ay, agyaman ak, Lola. Agluto akla ang iti kanin na dito'y balay. Ala, mapankan. Tapno saan ka amala daw, iji pagadalan nyo. Cheryl, si kakadiday ta anak ko. Apay ang nagawid ka. Awan klase yo aya. Siyak day to'y, ane.
Naibaga gamin ti apo ko masakit ka. Isu nga imayak. Nang yagak iti kanam. Kabailang ti magik nanang. Anya kabailan. Kat ti buses mo pailaang. Madlaw nga kakapsot ka. Ala, bumangon ka pa'y dita, tamangan ka. Gimatang akmatlaang iti aga sa tumaram. Tulungan ka bumangon, no di mo kabailan. Masapo lamangan ka balasang ko, tapno makatumar ka iti agas mo. Ala, agpigpigirgar ka mutane. Manamin, nanang. Ay sus, nabara ka unay. Ay tinasayaat, itaray ka laangan iya ospital. Ay nadinggi ka kanumag kay amane. Bimagsak launay kano ti resistensya ti bagim. Agyaman na, iti panang itarayo kanyak dito ospital. No sa anak kano ana itaray ita. Ang mga nunataya ko. Ala, di kagsangit palasang ko. Agpapigsa kakit di ani. Inyo kisan ka iti prutas. Pilitom ti mga nuan. Tapno pumigsa ka adagos. Agi ang anak iti kinaimbagyo kanyak. Nanang. Ala, awan anyaman na. Basta agpapigsa ka. Saan pa'y laaday tati panunutom. Tikit di pa nagimbag mo ti panunutom balasang ko. Pasensya ka na. Nujak nakaw-awag bakit? Agparigat ti signal iti napanan mi. Kumusta ang tirik na? Kagap-gapom ka no di ospital. Juan, Kahit, kumusta ang tirik na? ininot mat nga imbaga. Kanayon mat nga umaynak sa rungkaran ni nanang. No daduma, agmalmalumpayan dito apartment. Iso ti makakaam mo ngagtrab-trabaho dito balay. Ilut-lutuan na kami iti anak ta. Nasayat nga rin no kasta bakit? Naimbaglakit din ta na itaray ka dago si hospital. Ngala, agawa ang tagpaimbag bakit, Juan? Kumusta ka, anak ko? Pasensya ka no italaang anak ka umayak. Masakit nga meng ti anak ni manang mo. Isu ti binantaya. Okay, atla ang tatang. Sana bali taadda ti katugangak. Ha? Kanayon nga umay ni katugangak dito apartment mi tatang. Isu ti para luto iti kana. No kasta, saan mo nakaguran na balayan? Mababainak marudan kan kuana. Taado unayin ti sakripisyo na para kanya. Unak tumit kin ka anak ko. Manangi sakit, ti katugangam. Wan nga rod tatang. Mababainak kun. Ngamin, inikak iti sabali akay papanan ti panang kurkurektar na kanyak iti. No para mit iti pagimbagam, di mo sakitan. Saan nga amin akatugangan kas kiniabalayan? Kita anak, nagasatak taday dinanang nyo tinasawa. Ngumjak pulos na rik na ti panangisakit dagiti katugangak. No kasta nga sakitak, awan bibiyang da kanyak. Kaslak la chinilas alabas-labasan dayding. Maawatak itan tatang. Husto kayo. Nagasatak iti katugangak. Tauray ado ti pagkurkurangak. Kat maawatan naklata. Manmano ti kasta katugangan anak ko. Isu nga ipatag mo ni abalayan. Teddy lakay. Agsublita yun san ije balay ni nanang. Ha? Sigurado ka bakit? Uwan, pumanaw tayo dito eh. Takasimot ni nanang. Awan kadwa na ije balay na. Oh, agpaiso ka di dito amang mangag ko, honey. Saan mo nakagura ni nanang? Uwan na kay. Isong agsublita yun ijay. Tasulnitak tinagkurangak kini nanang. Barang makabawi akpay kan kuana. O sige, agimpake tayo nga rudan bakit? Ni Lola! Ah, ni Cheryl. Apay nga ta, mapantay iti silid ni nanang. Nanang,
Apay ngayon pinanawan na kami, matay. Nanang, apay ngayon libasan da kami. Kasano pa'y amasulnitak tinagkuranga kada kayo. Natay kayo, matay. Kasano ang makabawi, nanang. Lola, patpat ganda kayo, Nay. Apay nga ngayon pati na kami. Nanang ko. Inton bigatan ti tabo ni Nanang, ani. Wan nga ron. Diyak pa'y lamaaklon ti ipupusay ni Nanang. Aging gaita. Makon-konsensya akpay laan. Nakasingsingpat kanya. Ngamjak man la sinubadan day ta kinasingpat na kanya. Amanukang na. Jak man la nakapagkid na hindi pa makawan kan ko. Awanan ni Nanang. Gamura ng kasta. Pagkadalam da ito na pasamak, bakit? Di mo nuraya na maladaw ti amin. Sa munto pagbabawian ti pitot mo. Aklunak. Masaksakit anak. Tunggal kun kontra mi din ni Nanang. Ngam inlimlimad ko latay ta. Tanutub nga rin ka. Apaan nakmat. Katap na maliklikan ti apa. Sinurot kulatan ti pagayatam. Ti panagbukod tayo ni ti pagnardan. Ngam, anyan. Tadyak impagaro pakastoy ti pagbanagan ni Nanang. Bayat ti panagmaymay sana. Pakawanan na ko, matindi. Gapo kanya. Iso a pinanawan tayo ni Nanang. Nalapit. No ata siguro kadwana. Naispalpay siguro tibiyag ni Nanang. Gapo iti pan nakaatakin. Ala. Bayan tanda kita. Awatan tayon tinagtungpala ni Nanang. Tanalabit. Agpatinggalangan ni Jay. Tibiyag ana itad kan kuana. Bakit?